bangi kwatuuza abadde mu nnimiro n'abalala ku mirimu gyabwe badduse okutuuka ennyonyi eno wegudde balabe ekituuse ku kitundu n'okumanya abagibaddemu. Badde mu nnimiro naye bwe mpulidde nti ennyonyi ejja emisinde gye nziruse enkumbi n'egisuulawo. Ndiwe baka naye nsanyuse nnyo kuba mbadde ku lugendo naye bwe ngirengedde niŋŋamba nti akamale okulaba ennyonyi eno ezeetya mu kitundu kintu kipya ku kitundu era tubuze nepiki okuva mu byalo tujje wano tutere tulabeko ku nnyonyi gyetunanyumiza abazzukulu. Bano beegattiddwako n'abaana abazze mu bungi okwerabira ku nnyonyi gye bagambye nti babadde tebagirabangako. Oluvannyuma kitegerekese nti abadde mu nnyonyi eno bavudde mu ggwanga lya New Zealand nga mikwano gy'omu ku bataka b'ekitundu kino ow'ekitongole kya Castle Empowerment nga kiyamba okusomesa ku baana n'okuwa ebyenkulaakulana mu kitundu kino nga abadde basazeewo okukyalako gye bawa obuyambi. Abantu ab'enjawulo abogereko ne Bukedde TV balaze essanyu olw'okulaba ku nnyonyi ku kyalo kyabwe ne basiima omwana waabwe Dominic Mukwaya Kalinzi olw'okubakwanira emikwano tegireese n'ennyonyi ku kyalo kyabwe. Tusiimye nnyo yasoosezza ennyonyi mu ggomola ye Kabeera wano ereetera abazungu baffe yatumwaniriza nnyo ate abazungu bantu benyumirizaamu nnyo nze omu bwe bawa basale ku baana bange. Baza omusajja Kalinzi Dominic Mukwaya olw'ekyo kyatukoledde kubanga tetulabangako omuntu aleeta nnyonyi enkulaakulana gy'atadde ekitundu kino nti abantu batandise n'okulaba ku nnyonyi batandise okulaba abazungu bo bafuuka ba buli lunaku kitundu kino naye ate ekyennyonyi kyo kikuŋŋaanyiza enkuyaaja n'enkuyaaja era nkulayirira nti abantu babadde basanyufu helicopter for the first time and we are very grateful for the Castle family for everything they have done for us, for supporting us in everything. Oluvannyuma lw'okwaniriza abagenyi be Mukwaya akubiriza abazadde okujjumbira okusomesa abaana nti kuba naye mu kubeera omuyivu mwasoboledde okukwana emikwano nga gino. Tubakubiriza okuweerera abaana. Nze nasoma ndi munaku naye kaakati nsobola okubaako nange ekyenjogera nti kiikino nsobola okufuna abagenyi nga bano ne mbaleeta nakyali ewaabwe New Zealand naye ng'ekikyava ku kusoma bwe tuwasoma tosobola kufuna mukisa ogwo. Ennyo oluvannyuma esitudde n'eddayo kyokka ekyewuunyisa abantu badduse emisinde okukuunyuula omuddo mu kifo we badde etudde nga bawanuuza mu ddagala liwonya endwadde ez'enjawulo. John Bosco Mulyowa yakusakidde gweno okulaba Bukedde TV. Aha ne byebi wavurora ebairoko abireba masoma baingi ubundi nombwomeza abantu bakora baikene emyaka nk'egyo ubundi atakakaga experience nk'egyo nkyoliro mabagurusi agambira naito tubirukira abantu avuga boda hakire kugira ekitoratebeza abijukuru ngwa abwire bukaba buti naito hakiaruke itono agajeje nebindi bingi okora bumbienye gesa ngo kuba ngo mazima twatushoma mu primary bakabazeta means of transport Hatoza hugamba road, railway, water and air. Air, you can't storage. Ngokwe na hariyo aeroplane shane orachubuga nankai. Bachikuterera nabwo kirebo kitsamesho abo kubana wachishuma ukakireba tine cyo kubasa kwimo yo kuza staying nderinkai umuntu najitato umwanya uzabira bikushobera rikasha ngo hato umuntu yagira yagisiyaho. Nyine kintu kitari common of course ahabo kuba neba netekama hacishayi ekiri kujumara amane banze tekama ahanse banze yavuga hanse kamotoka for a certain distance bene jane chendeza speed mpaka hera yemerere so techikaba barahamwe kandi tekare to buryo nyinyi zaziye za government na ibitongore in fact ito no mwisomero bizoba norango ichanura ito mwisomero twalitumanyire zone za Museveni. Yes, arimo mziri wo mzinje wa Museveni. Hato yabaganira bo itwena tuturuka mu class tukaba bye Museveni. I know. Museveni bye. Tikiriki aburi kirosa. Seka. Tikiriki aburi kiro. So ito twalitumanyire
zona zikurabaho zona za President Museveni so haturukaga turuga mu class abam batutera no gutera kibatwera hero kiki batutugire koraki kurora Museveni nayo utaho gamba Museveni isomero litwe kiruharabereho inja wareba impact yicyakora kandi ukushanga ngo yareta umwana wabo sitari no kukomaho bija n'abajungu sitari cyo kukomaho bija n'ubuhwezi sitari cyo kukomaho uguno mwana kurira hacara akakururombugubi akakururombunako akakurweno kashotaro nyencha kareya konka atinwe yija na nenyonyi kandi cyaretera cya inspiring abandi kumanya ngo ukubona twe kufa ya kandi buri yomwe hanga inde pathe ya muterireho yakwasa kwendera tunjire ekure no gumo mahanda gwarahanga gwanko kamwetsi go kamumanya ebyasigarana ija gukora ibyo kutangaza ahariwe njawarana no kubambia utinyatsi ahe nyonyi ya betekami ne bitambaye bihungu manyane bitamba ki yes ne bitamba abo kube ebintu rahanga kabituteraho ngutugumentu bigenza ntubukoresa bitutambere bindi minonga so takatiro kajoti otenyonye nayo yakora makuru abo kanja wari abantu kubayirundana gegatara makuru tuware bensi yo no kujavuga boda abandi bakakwata taxa aho naho nje baze kurebe cabaho abandi mfuka bakazinaga misiri bazinaga kandi wanora abatari abantu benyuma babajire je babonire bari kurebeka je soriyare it was a surprise and it was a day to remember Gideon Senyomo no tumwine ali on field na kandi okurwa natwe cyaho amakuru agataligamnaga mu buryo cyankaru namuno umukasonsoleka kayito akomurimo gwanje rundi ogwawe nambere turi kurora abakozi abataliba Senyomo Gideon akandi amazira kwa naheka twakwakira sebo webare munonga okutamwa mani nokora we mnonga lake kasanga chingo kwagamba mazina ni Senyomo Gideon ebyendeje nare byenyonyi kiri kumanya na waje ta murembo rwambara hari abantu bamwe abakwasa kanje to kushamara nuko mazima abantu binji bakumanya tubakureba nibarebe bintakare nishwa turi kushoma twatumanya nguri nyonyi yona wabe twaturebo umwanya twatumanya nkari mu president Yoweri Museveni okoja president Museveni bakikumanya okwe nari imwe mukachikoraho nari konka abwanje nishikecho kachikoraho twagako mukashushushko mu rumo kwanje turi nkayitira hife ya bus park aho murembo rwambara turi no mushija wo mutano obwo no mukozi nashubura mate no mwami Emmanuel nyenda tumwakire aturamuse mwami live ati West ramuse muri wa TV West nabaramutse mwena banyeta Matsuko Emmanuel umushubuzi w'amate amaziro bwire buri ngo murembo rwambara romo kandi okuriremo kandi omuzarwa wo Emmanuel akashesho shako no murimo gwanje namno atwenja kugura namnonge mnyeto umugo namnongo kwa kutekateka uchikwasika na wasa kwa na mukuru mugandira murimo gwawe abwatu umuntu ashimukukera akakora omuntu wena nko mnyeto nari umuntu yinentekateka kujya ngo abeho ashime kwimuka kare akaribo kuyaba kandi okubaho ku nukwenda mani okugumisereza okashikacho urukwenda to kubasa kushika hizo baramwe na rebero bibiri it takes time so icyo kuchikaho n'ubwezira kibwawe kandi aho koma kwezerka niyo nho koma tunge byo urukwenda mpora tugama mu mugwawe ukija gutandika tekiro to kachitungota nko murisa katu no okuteganisubwa okushubura amati abagagura nanye najya conventuring nzo business egi ndebe ko nakubasa kwara amataga kandi ngukozera umurimo ndiyova imyaka nkashatu ndi ngishubura hamate nyine mbinkozere mu nshomesema abana banje nayembe ko murembo mu nanye ndo mpora nkabandi ndeba ngo ngereze gukora nemwe no buneta kabishiriza hunke mu binkwenda byishize ubwo ari nakureba nenda kukutandika akabe natandika kutandika orobi kandi tukugumire ikikore cyamane niwe kugira ekigendero cyawe ukajya uti nyendeki nura wajya uti nyendeki nukirwandira kandi nukikaho
ranga ari umuhezo wawe muhanga ari umuhezo wawe cyo cyo amahabura uri anaenda kutandika hamwe no questions zanke Emmanuel atandika ati mbona ari echamani nereba abantu binji inabari rushenyi nabari zacege kwa inabari nkai mbona anaenda kutandika nkiwe mugamuragire rubasa kuruko mutawunozo mucyawuni otandukode mpora alisina amare mu myaka nka 13 yawe wese okutandika dukwende sente aha kandi zoshemeye kuronda kunkana buno wakuboyine nce nari nyingi okutandika cyo no gukora kuona no kumarira kwawe okumarira kunde kintu cyawe cyo kuba no gukora because one ukikunda note ko ukikora kandi ukigire abo ko tine cyo robi cyo kugira ngo uje kwimko mukajero kitunge it's a struggle no struggling nacyo nogwa uguma ko shanga wakora byayanga ubundi kandi ugere cyo wakoraho ubundi ko kugumisereza kandi esente zo tino uzarakanyire ngwazi neziryaho nozoronda noyimuka nukukera abantu bonka nkamataga go kureba mugenda umuntu umwekandi no kubana yimuka kare bakasoma baza kushira bakwenda amate bakashanga wigwiye icya kabiri ukashanga ngo ina amate agora kuhereza umuntu akarufaringa ndisho kajyatana kai na mate marungi ngo uryo muyonjo amatego no marungi amatego umuntu nagatwara because for example nkanye abantu namango mutakoza akwenda amatego za Kampala matiko nabagini and I have maintained that amen myaka 30 imaze umuhereza bw'amato tutankari ya rugendo rwo kutandikaho nubwo mutomheze kishani ukatandika nkayuje watandikota ukatandika nkatandika nkabandi nkanye twatine society tukora mu member twarga ifu amashatu ijambara twataho kura yitu konkani nyene azire kiteka teko echo aho kone ni ndeba akwanyonka ino idea na bareta mukisho mutawuno twatandika twashubura amate then after some time nanye na branching anarga mu society na tandika ko rebyanje kwenda ngunkabaho nanye konka ngantanye n'ikiteka teko cyo kujanti isheme bije cye nakora kandi nakikora ndebe ngo nakita standard no bunde ndumuke konka ngirizo kurangu ikintu cyanye kinkora kirya standard nungi munonga kandi kintu irizina rahango munongo mutawuno Mohamed watakufayo nmasa kutereza nko musente ubwire by'imyaka 30 nyuma kayine mitwaro yanje nkabiri nije nagura ati natandikati umuntu mheze cyane ukutandika umutawuno by then etawuno ubuje ka hatutu atandika aha je kirigi mitwaro nkamukaga 10 yagumane temba renti ya hati ntuyo mitwaro 50 80 renti kandi by then yo kuranje kugura kureji Kurani church okay kureji kajigura milioni 12 kandi no mwana wanje kana korana ba Snowmanzi we agent mire France niyo atandikire nayo niyo natandikire nayo ya agent mira France najigura najita mwanya ugu naguma mpora nutandika mpora kwabo because my first day ukuta basakutunda na article za 10 za 20 za 30 sangwazo muri Ghana bazo mu magana 2 kandi ko hati business kija yagira abantu bingi competitors burahamwe no kurazi by then ubutwa atandakanye ubu mutandika kurazi kaziriki mutakarga nkarayensi ija burahama konka hati kugira ngo everywhere spread over konka nabona uguma mpora burahamwe no kura abamwe bagatumuza di freezers konka wakipinga umutindo umuntu amanya amatega di freezer tegagusa Kampala kanzo wa matsiko rorobori oro muntu yaje ati niyo matsiko te kino wandagira ngo ina mateni ko mutega kaza Kampala mpora nara naguma ho mutawuno hata abuce bwanje abwenshongejo wagamashonga deep freezer arabatine miliyoni zije zo wagamba hata mugambiro ngo ariyo ko mu cyaro ko za Kabuyanda bunasa kutandika atakani ukutandika kombe n'amatego nigenda koze nigenda amashanyarazi wote n'amashaza tokagashuba mwe nakireki tokagashubura nagakurema shana waje tinga shubure ngiyo ko ngaretere kamatsika agagure kana boza kukibara esenzo giya kuri agashita nabona shanga gaza higuru mnonga narumwe gafa amatema time amateko wakamente nigenda mataga kore wakamente within mshahemwe amatege gagira umukura wagakurinje so hati ko kushanga ngo umuntu takwasagaye gakabuyanda kagareta mbara nigasiska sana yabanza agakuringira Kabuyanda dine kabona gareta hati wakabuyanda unubano muhaburo wakabuyanda no kutaye cyoma akagakuringa dine akija kagasupply ngabako tugamba birungi birungi bituyire mu myaka amatembo ene gakwetezere ibintu bingi shomisema abana nayombeka mpora
Okay, Senyomo Gideon omurimo gwanje ibintu byona twatuburire ensonga zona babazi tugambire kandi twatwa kansonge kwatagana nebirungi bwa birugira umurimo ogunugo gumbusa umurimo gutayina birungi kakube kitaro itwena twakubayire tutarukukora tutarukwendeka tutarukukira no kunda kwawe aho tukubasa kugira ngo uyone ujagenda street nugire bwabonamo bwabwa no muhamuri gendo urwo nogwana uyu mukaka kandi kimasa ko reno kwa business wagwa uguma hansa you always struggle to stand up no yimuka no yemerera no rwana because life is a struggle buri kintu cyona tina cyo kuja kutunga one silver plate ndikimwe no tekwa kushirwandara ukakora namani ukaranga uwakimente yininga umwematsiko umunyaza kwebuza umaze imyaka 30 mu rumogo umwematsiko ari imyaka engaye niyo matsika ni imyaka 50 mune batumike bagende bakore nimuje bakore masa taro myaka yo kutangaro no because nyo bundara ko mu rumo kandi imyaka nkabiri na munana na mpereze kushoma matsiko umuntu agiye ko ahera tena indarita yamate awamatsiko na changa singa nyoma yamate ni kuzen kumibiri niyo kwari aho amateganje kamentinga porte mutanana mangu matsiko naguza mate kandi agari yamate gatari akagandi amategine gurede manye byo naguza gakwenda ukanyoka jatinja kushubura mate agakwetwa mate kandi abantu n'abantu akagambuka kamuhero na mnonga muri wa TV wose ni shabangu TV wose nayo etushabire government erebe ngo yatwongera mani nito cyo buhuze government nani chaba kabarisi abashubuzo bamati ifitero ho buryo kureba ngo nito at least twatunga ubuwezi nito twayiyongera because nito kandi twena mutube bahango nanye next capital no basa kushanga mataga nagira by products ezinko government yampo ubuwezi ni mwenda bwezi akwa government cent twende byoma ntwende nguto nungi because amate waza kurahiga kurugo mu byaro umuntu ushanga hato mushenjuro buzago imihanda abana baptisfero muhanda w'imihanda kuba mbise imihanda yere mirungi nuko mu byaro abaze extension services bataye amashanyarazi amatende batugakura nyiro mu byaro nigijo mutano ngakufana ushanga ngo twasavinga ki yose zisubira mu bwiro bwingi mbene biwagambe byona ndi bimwe na government bahwe bitkorere maze hereze namba yo simtoka namba yanjye 0782 54 24 04 tigatem 0782 54 24 04 abebemezi kuba miliyoni mureba kwa ni mani mureba Agent TV West nehinda akwa ni mamu miliyoni mureba inamba yacu bahereza tunga kasimu oguno muntu waburije n'umfezo w'akaruru mbagwenda kuzo mbwebemezi ku marendije myaka 5 ebigambo babihora byarkwenda mbakora ogwo nomwe ombashubuza bingi bamati yagamba bicha Ariel konka nitekateka ni wundi jino asa kumukirira akonje kukaburana munonga cyako bikwadi no kushobora mate n'ibindi kebi ekikuru no kora abo TV West nasigan Senyomo Gideon aho murembo rambara kangaro mu studio chalte no mtorokati bagumze muna program ya Simka msibeje babare mnonga Gideon that was handsome nyombo na mategarwa ndi aho nago kandi wabare kutushabira enamba Yesu mwejo abo kuba matuku turiyo tutomera reare tomera noteka maturu ndamutest yamate kuburira oronda mu content yamate kuburira so wahirwa kabona ugaguranga kwizaga isyomuka kujiroti kuteka gaf gafa nshya nagamba tatko gwihari wabo taga freezingire ku rugokwe atgaza kushika hano gabaga feel kamuka geroti kutekaho abo watire mu sente manya kanto gagarayi gulizo one sorted nikiya kugambira ngo naguzamate mbene kanashanga gari yamata kube namba naje handi kube no mangutindu kufuruka abo kwa tukabona kare we barayiwo wagumani twe program y'Cherese Simukeda chikasha tunemu isari ngumshayiti yo kubanza kire cyo butungi charity nyine laki kasanga kitwazo mukahumuro tugarukane papura z'amakuru otargaho abantu babwiza ubwera ruto
Ngoma, Kasari, Wanyamahembe, Gwampara, Mbarara, Shema, Busenyi, Ibanda, Kazo, Tiruhura, Stagwenda, Kamwenje, Ntungamo, Nkore, Nelchwe Kamyone Betorwire. Nubomwire, Bomugisha gwanyu, Omurisa Robert Kayanja, o Amira Koseta Cathedral Rubaga, Arumune Ijomu Ruterane, Rwenjiriye byo kutangaza. Okurugo rwa mukaga, ebiro mukaga, okusya Sunday, ebiro mushanju, byo kwikomenebi, umwaka ogu, aho hari rubwizi bwera playground, cya mushanju zihangwe, kandi neja no Fire Conference, aha bwizi Garden Resort, cyahibiriza kasheshe, buri zoba, umwarasho mese zebihama, ebihangazo buhereza, kandi no kutamba Roman ga Kristo. Nahabwecho, mureta barwire, embohe, abanyabuzari, abanywani, nababona barukwetengo kwebwa mugisha, ahubwo kuba gahangaye necyo kutangaza cyawe, ecyandikirwaho izina ryawe. Nehindra chimbo munshozi no mumpanga turi aha TV West program ne system kanchire cyo butungi charity nyine rake kasangaki tutambura niwe mpaka shaha ishatu kandi dachikezi twazamu nezo kuretere impapura z'amakuru ahitwe no papuro rwa Bukede hamwe no rwa The New Vision ukubasa kumanya ibyo nibefa omwihanga konka ohireho impapurezi yongiwe wagera kusimbura wanyu kwijaha wageza aho utakumanya ngo ahera aho kuza kutamburana harungi Berovent tulishuwa kurungi. Chwaza kuteka ndaga byange kusubira. No, tulishuwa kurungi berovent. Yo kwanze bero bukuru biriyo mbitahama. Nikimanye sana abarukwe gondeze byabo runda rukwe sorore byabo mukayirekana navala active. Nabo bariyo bala active mbero beno. Bamanye ubundi amakati mugarayiremu. Ubundi muine mbere mugire so nikimanyisa tuine kuba lat tukagumye byo kwerinda na muno ku rugaro rengo rweka umuntu utakaturukira umanya ngo ubundi aheru mirembe paparazite nizibazi rya hamkutu hamkutu wenda nurebo utakashwire utakabayire zimu na atinka kirukino mbere zirakira bwire n'ububu bwo rubejyo kubamba famuganye cyo abamuntu batumazira kwanta bitunga okora ba mukutu kandi tukongera kuba tukosa nezindi sources zira masimu wao na internet na muno munezero credible habako buri omwaro bero bino abantu bayingi bakafuka abanyamakuru buri omu nata yagaru kuenda New Vision experience New Vision digital experience ero yakwinera makuru gal first class first hand utabiwa biwa yo kageno kagaya hamukutu ugumazire kuba norora manyagwanka mukajogo yo kagambotie utagwa kino so nikimanyisa makuru nagago kuba no sera wena kwa noge ha sources nune mukutu ero credible anukusobole kwa no manya kiki kenyini ekiro kubanki gena maiso munsi akande okaguma rundi okarubatiro okay The New Vision digital experience basa kudownloadinga no isha kuba notungaje amakuru gona obanisha mwenda gwecuro obanisha 12 zo mu ruturuturu oza kwa watunjire hinti bwene katandike no papra urwa The New Vision orime rujungu nope leadership accuses Justice Minister of persecuting them. iPod cash depends nope mawo fall out mawo Minister wa Justice Kandor President which bina HDP Nope tero mukago gwa iPod nabwe cha absente bwa iPod teguza kunuka so arjire yatere meza yagira no tumukuza kureba ho nangwa na aunzi nabwe cyo kibaretire kiretire nupu na mawo bafolinga out abwe nshongejo kunkama taro honkwanga then ngundo mwana wawe not at all ebyo bigumire ebyo ni nyange mpitskonka ni nkunda kana kayo how so koro taza iPod bitu Bridget ebintu byo gumano yorebera we koka twesuza but anyways ebyo niyo shonga itine aha mutogor papura witu orwa The New Vision President Museveni
Charles Busia mazima wareba abantu abizire aharare ya President Museveni no mu Busia no joto wow enamba ni mpango mnonga wazirebera mu rupapuro rwito rwa The New Vision kandi kimfuteka teka ngu nabandi presidential candidates abandi nabo kuzambisheke bindi ni mwana mutunga enamba kurigero kumukwana muze expectinga so ikintu karusa mwamani wabo ryo mwebembeza ari kurondo bushagiki okushanga abantu nibingana bati urupapuro n'urwa The New Vision gwamweta Dr. White inspires thousands at command at the future conference ahebireri abantu benji babire inspired obu Pastor White habirari ingashi Dr. White obu abire nagamba nabo berwaha abirari omwihanga ryite rya Uganda kandi byagambere abantu benshi bagarise mu mani. Universities asked to establish conflict resolution units. Abeni naba bitamomo and indeed aganama tendekera gahiguru agarkwagina abantu nyamwinji kandi gakine kubanga bwegesa okwine kwamba twaze ibintu bitari mwe na bumwe so mwashanga mutino kuma kwasa gonjore nshonga izabasa springinga up ahitendekero change manyisa mwitihanga mwitabana mwitabategeki mwitabura kimwe byona birwaha. First Lady commissions hospital built with women's savings. Abakazi mwe mutera for sure. So biryaha initiative started in May 2023 with a seed capital of 100 million shillings. Birwaha bishoma byetegereze. Why do you want me to go? President Museveni asks rivals. Mbere nkoyemerire tyo najangu ekikubaletera amjangu agende nice cyatakozere nikiha kandi byarugambe byatarakore nebiha burimomo. NUP candidate address the lack of reliable markets. Chagulanyi pledges to transform judiciary. Ogwena wonu kuko arumuna gamba president wetu bine cha NUP bamwita Chagulanyi Sentamu Robert. Inside Nanda has planned to end HIV in Uganda. Ogwena wa FDC president arumuna rundo bushagiki aha ukurwo mu kibine cha FDC Nanda Ramafabi nadrati I have a plan to end HIV akonaka koko kasirimu omwihanga erya Uganda. So ebyo nabyo mpapuro witu orwa The New Vision. NRM launches digital vote protection system. Ejinaine kwetegerezo kweru kukora otherwise ebintu mbabasa oguma twabatagumenti taho effort yo kubicenga abo ka digitalization etwara kakaba kwegamba nango olusi bindekawo ayenga ntekamo effort okulaba bivawa tebiragawa orupapuro n'orwa The New Vision. Ugandan learners win international awards. Yeah, twina abantu bar bright by the way. Twaza kuba serious. Mahanga gatarga mwe na gamwe. Field stars mwe na zimwe we are doing better. Na habwe twaba winning awards bari abanya Uganda. Orupapuro n'orwa The New Vision. Hazan ruhango mnonga njaguma ninja bajabura yo kace toine kuba no tsigaraho konka kureko taragaze obase kuronda orupapuro. Indamba jangu civil society group commends government on improved credit rating. Ebyo nabyo mu rupapuro. Niyo ninyirukanga wakatwine kwakira urupapuro orwa Bukede narwo rukatebeza obundi ngahaga kwasa kubagaryoko. State House probes 650 acre Tororo land dispute. Ezo ni intaro z'amataka of course nabyo ine kuba no birebo kabicenga ukabasa okubyahura. Still on the land row marago protests over permit on hospital land. Nabyo bishomo byetegereze utakashanga ense kusigire kandi ensege yawe okuturo mu Yerusalemu utari kumanye biru kufamu. It is the worst one can be with. Abwe cyo kuza kushika bashange no manye biru kufa wanyu ane kugenda omisho. Make Wine marks 15 years in music. Yeah, ebyo nebikwatana lifestyle na celebrities bawe na nebindi birumomo. Ndukhendera urupapuro na ebyemezano ahari ndabajangu fantastic. Yeah, chicken na kwakuraho
akagamba kono tirakakozesa fantastic endamba janti Uganda Cubs confront Burkina Faso amakuru garuhwaha basakura ko bitambwire mumpakeza World Cup. Netball Uganda unveil She Cranes final team. Abantu babarije kwambazana netball. This is the final team eitwa basa kwanjora over 2,000 jobs and tenders, and some tenders bena byongo papura witu rwa the new vision. This is how it looks like norwe biri 17 ebiro 17 kweza ku 11 orwaka okubanza izoberi katurebe munywani witu norupapura urwa bucket. Okay, 43 kandi omukaire nuko mu bukedde nayeragairemu okurorani agatwikiyaho kandi maingi muno aganya kurum. Bukedde ine headline egamba olutalo lwa Namboze kubwanika n'empuuga olukuze. Soma wetegereze abedi bwanika asumuludde sale nkambwe muwanga kivumbi n'abanukula. Juka kaire ka politics tuina kwantu expecting ankebyo omukaire nkakano bwino ne rugayo ne bintu ebindi ebyo kabubundi otamanyire iyo murungiro lyo notorora TV West. Museveni atandise busoga na manyi bakuletire rale na President Museveni abaire mu myanya nkabujiri kande wikege hoiro abaire ali mu myanya egyo n'abantu nyamwingi abanyakubaire harale egyo niyo emu soma wetegereze. Abekawala besunga kalulu kagabula ne sekukuru ijuka tuliyo tutaho mbere bukuru akande abakawala baliyo ne batungira ebirunge biri mu kusoma bukedde. Omuyizi abadadda ku somero atemuddwa mu bukambwe amukuletira hano mwana emyaka 15 akandi abena somero isomero Nalia SS Lugazi akandi abena yetwa Aneza kwa hambirwe bwabena agaruka isomero kandi yasobora kuba nayitwa hano ensonga zirikwatagana n'ebyo burungi bw'abakazi n'ebindi baitana bukabura hakabi akali omukutabula ekizigo kakikwatamu akasara kakahemba nabike bisobora kuba nibukurugeramu mbwire obutale bwahara obukuba iyo hano bukona okikora norani woroho norora niyo kyasingira no yakakera abandi baitu bakuletira amagezi agusemerire kuba nokora nokutakwata mu kizigo akasara kakahemba umbiru kakwihindukira akandi ukahinduka ukaba muntu wundi mbwiro olutalo lwa Namboze n'empuuga na bedi rukuze bakuletira hano ensonga zino ijuka bano bona utwantu betegereza bakaba bali kuri mu kitebe cya Democratic Party akandi hati bano bali mu Democratic Front Namboze ali mu National Unity Platform so ebyama bitandikira kwa mbiruga mpora soma bukedde oyetegereze. Brian White bamutute mu dwaliro ekiruddu tumuruzira mukoto awera naletwa alakatabu nalajana natera enduru nebindi sazino ali kiruddu mu irwaro na hebo bujanjabi Kyagulanyi alumbye pakwach kindi kibairo hanyuma kumalira ko bunga kwe omu Western Uganda akande asimbuire mbere turukubaliza beno. Museveni ayingidde busoga nakona ku nsonga nya nsonga inezo niziha tungire bukedde akandi osobole kuba nozetegereza. President alagidde okutambuliza programs za government ku teknolojia niyo toroho nugo muhando kutolekize akande na muno mbyakalmagezi. Victoria University eresente kateka ya teknolojia mu kusoma turuzire bana bakusoma online technology norangu inembere orutambo rwetire okurora twasobora kwantugiye ya mbesa omirenge etaliye mnemo office ya Sentebe wa NRM mu Gwanga irese teknolojia analonda akalulu ka Museveni. So byone ebyo mukwatagana byakalimagezi soma wetegereze akande na study materials nazo zirumu SST English byona birumu yo muzaire jigure omwana asobole kuba nayongera wakumanya kwe ebikemo byoyina okulwanyisa ebivaako abaana okuzanya zaala
byona biri mwago magezi mbagaherezo muzaire akande nkoko ensonga zose meri ko muzikwatamu obukulu bw'okubeera ne plan ya business ey'okulunda embizi kiki kyose meri ko nokora ekijuose meri ko nochombekota obuyonjo se meri ko nobulindota oburukuba muno oli mulinzi ow'empunu byona bakuleetira mbukedde noje gitunga osomeyo yetegereze byemizano ebiyambye Cubs okuba Senegal team ya under 17 ehangire Uganda ekuri mu mpaka za World Cup akandi etire team ya Senegal gole bereriye ma 0 kandi bakuletire ensonga izikizira kuba ziyamba team ekyo okurora yakora kurungi soma bukedde ugitegereze ekero kino Uganda ekola byafayo akande byona noja kuba no busanga masiringi 10 zonka hikira ba agents baitu ogeno maduka ogeno ma supermarkets ogende ya streets oyitungire bukedde hamna New Vision bukedde siringi 10 ka New Vision n12 kandi yomanye amakuru nyamuyingi nyawo kwenda tenders abakwende mirimo nebindi muze kwate urwakero kino razoka ruti bukedde ya siringi zawo 10 ruwonka ruwetungire kandi omanye bingi obuno mugisa gwawo no gwizira ruwe kwate ensonga sobole kwanza kutambura kurungi 88 program sisimuka yabare urumyo ruganda warishikiriza kureka twaza ku muri 20kitwe tuja kuba ntwakira umjenyi witu okorga omuba impumbo marathon banacho bagambire hwaha 21 saka koko kasirimu omunda na heru emiringo yikarukoretwa mu kirundi kikoresa ya kandi yabare nyo kandi omushange mwita utabitira mani butamani kandi omushange utakubimanya so ntwendo bimanye umanye cyo gukora umunye kwa kwasa kwa voidinga abo kwantwenda kurwanisa akakoko kasirimu na munywenje by 2030 at least munywenje be yagenze rero tusigaze kurwana n'akakoko kasirimu emyaka nayo eriyo ni je ntano sono jumanya AIDS na HIV you don't differentiate yeah HIV n'akakoko ka virus kari akarukureta yes so yayenda kwata konka kuyakwata warwana soto kurwara munywenje abo munywenje niziriye ndwara ezakamanyiro ezikweza zikija zikatembera akakoko kasirimu ukirukana ukarwara CSP yes ukahuruko kahwamu ukashanga ngwe ebye kwengera ukashanga umuntu ahurukira hwire heri cyo ritondokere hatece ntore turwanise chwere bucumu wayendo ture n'akakoko kasirimu konko tarwire AIDS natana kwahurura mukacheka cha utokutana hata na za stigma zora nuzikura bombo babare nyo ukwera terokitine mutana maguru no warwara akakoko kasirimu ese nacho chirigiyo tukwerezo mbazi ogura akutambire okugira ngo oze kurwara ebibinde birwara ebitine license ngene tukwerezo immunity ukufuna akakoko kasirimu konkota kurukire utafire ko eze mshwija abanya CSP akakonko manyabihe ebibyo nebyo tubikingize usigare no kwere imirimo yawe no tambura cy'abantu mbare ibintu no bikoraje then tukurambira ko rayerinde okuturira abandi abanyine so twanzina munyonje tumareho twahiza twataka akakoko kasirimu nako tukamara abandi bene mitime gumamwe no kukumara kubakwata ati mugenda nyenka yaboniye nawe konko banyengo cyo kusigaje cyo kwijoka ukasharura nabwo cyo kora je kugenda wenka kora ko mwinga kujoka tawo kitogu because that's mattering you know somewhere bizoba no shanga ngo abantu berasharura abo ncyo takwiye kwatoka sasira abantu kabatambira ukaguha oina kakoko konko takajanjize n'abandi kandi bakafuteka tego katura nako amagara gona agora kwenda agoruza kwitwa accident ninge bindi ko nkaka takako kasire aba impumo marathon bahitiraha nabo reka tumure sagaruka nabo utarga program ya sistemuka
inyama hariya inyama zitaka kushanyara politiki ushanga zitakukora so kwa kushanyara inyama zombiri zomiro zo kumera ushanga umuntu ayina amacwansi minji bona bijwire umukano agakora abana I think ibasho kwita mu babarebe naryo mu ngero nkejo bamuhita mu igwara ryo mu kagari ushanga amacwansi gakugira gata gakwirukana akurebera rubika bati yatse umushaka Parkinson zejo so nyama zazataka kushanyara nkezo ezo ushanga takwaza kumera amacwansi inyama zo mu nda zashanyarara umumara ushanga umuntu atakubasa kuzumutoilet ya arya amarago zitakaza mu toilet umuntu banza twaza kumwezo mbazi go kushoboza ningachi kandi yaba constipation yes constipation very severe nabatakuza mu toilet n'abantu so hata kuturugaho tuzaha last stage yo kushanga umuntu takutambura wena ari paralyzed nakiti nubwo takutamza cyatakutamza ajye mu chair no kumene takubasa naga hata your last stages that is after like how long yeah so progress hata watandika nkati ya umuntu myaka 5 kaga mucana ngo wabiri na ushaka uburyo hagere atoshanga imbere za kushubaho tine cyo kwaza koga tukatwara mu toilet tukwaza kwesa tukupata kijiko then baba bibaje mu kweli batakuzo mu ingwara tukufunza ubumwe abatabenja tukuzumbera nkizo yabana kanimonia atempwa ningo bumwena na wazo mu extreme shanye enyame nyingi z'amagara zashanyarara wale mwana kwisia na n'umutima wa ricara so ugendo mazi Parkinson na no kutambura na no kubukugenda hanyuma na yabo kubagambira hariho common intambuza amagara yakorera umugongo kandi gakora umugongo okay iyo kweta dopamine niyo kutuyamba no kushemererwa ubwo ngo kuzikora bukagaruka bukagesigaza so ucuruza kija kwashanga utafaro gukora ibyo intambuza amagara yo kweta dopamine nibo kutandika bitwaci tukumanya ukati sine bagira ngo family history ushaka mu nzene Parkinson shempu akabana zirata cyane so utafari guksemya kama kunyata kufa atejo homoni ebeta kushobora ubwo buhango bwanyu yes actually numva zo kutubahereza ngo kumejo homoni ya yes so konka echo kitira harwa twinho enshonga nka okulesa obudupa kira nani communicable diseases okulesa bokushisha n'ibintu by'injo magara ebicoke mu byo bwonko nibifa obusibufa then non communicable diseases nka stroke umuntu wa stroke umuntu kugwara pressure na shukari tukize kushanga bagira Parkinson disease kira munongo wawe inakarondo already then ukarwara ka pressure na shukari no tanka abutya mu biro Parkinson disease ni habanta bakutara imitwe injare kana avuga tucyayitera hasi yazo mu rwaro ku marobwire ija isoma kumera takafuna Parkinson disease so in other words sinaga muzo kugira ngo uko tutandika nabasa kuba hari okuta ubwaza habwonko bukito butafari buri obukuleta igikomanya dopamine ningo shanga ibongo tonde bwawe ukahangwa kugira ngo kumukise myaka 5 kaga gutandika kufa atoshanga ho muri bitari mudeta kapurota twede mu kunagamba so yes hati doctor nahura wanta mwaka shonshele cyako kugira ngo mbasa kubatamubaza yes nyuka bashaka from times ahunde birabanza kutetememito abakutete mengara nabagumiza mbatetemere paka hamheru treatment ejero kugira ngo basa kumwemereza hasiteje yahikaho then tumantu mariya baryatyo ninga na chayenda ni kicera konka bahamazo yes so again treatment yayo takaje na wana after sana kuleto mazi which is very last kani mchanga baba ito by the way to treatment uja go mu igwaro ko jeno cheka utakugaye you going to go to be happy wiza nunda kora kikani nenda kuchebeza umutima wanjye nenda kuchebeza shukari nenda kuchebeza pressure nenda kuchebeza munanya nenda kuchebeza kansa abo kuba kujana gaga ry'amashemererwa tere kiganiro kuchebera icyo bashaka mota kutari kujana n'ubwaya so nanani nshomeza abantu cyo kutandika na prevention so mbazi gwa Parkinson gwe tubi konka science ningo kucholoza kwerekeye ibintu byo kwasa kora ukirinda Parkinson icyo kwanza cyabyona
secondary Parkinson's eyija ahabwa ubumiro bwine babasa kugenda wabwe yahute bakija bacho noza bashamwangu byo kurya ebyo kusheme ebyo kubasa kozesa bikayamba kweza a strong brain ubongo yes so kunkati nolewa science ndayo ne malet shobera coffee coffee ne yamba protecting ubongo but in capital letters but in moderation so watanga kunywa coffee more than 3 cups more than 3 cups of coffee in a day is harmful. So coffee helps the brain, it protects the brain. TV West Hinda akandi ero niyo saha yaitu ya kabiri ya program sisimuka ijuko mukerekano tuba na section runda kasonsoleka ko mugenyi na mbere nyenja karekero keno takwetaga kusisakaire nyino mnyoro Kateba John kandi Kateba John aine nsonga ya kuja kwa natubaliza nkuru muno muno abomezi wetu ngo kutubaire tukugambire haro mukuru akandi yogwa kubana ibembera akandi akenko kamu mukuru John Kateba na koranka executive director wa Initiative for Better Health. Bano wakora kutekaniza mkoro kunanyo kempu marathon akandi yokuba bole mwaka akandi juko mkoro ngugumu nugongero kwangu tuijuki nokututera akahi na muno akaruweire akakagingo omyerero sirimu kokusemera kwantu werienda sindi kwantu werienda tuta nebindi nyamwingi Mr. John nakwakira sebo nyana kira sebo wewe takushira amina yakura kutureba tutantiraho kare bakutureba nabaramusya nabanyeta John Turinde Kateba ni kwa executive director wa Initiative for Better Health nenga shy BH ito nito bari no batebekana so mukoro gubaro kweta impumo marathon. Okay omukuru nuwogu otukuja kuba tutambura nawe akanatobora ensonga zazemu nazimu twenda oterezeo some little background na muno ha muntu ruriyo na turoro murundi kubanza atakumanya IBH atakumanya ngo muntu akandi aine interest hansongegyo IBH nekitongore ekyabaganda bari kweta ekyana cyewa National Government Organization that focuses its interventions mainly bintu ebikwatine no promoting ebintu byamagara so itwenka IBH no ntukora na Uganda AIDS Commission hamwe na Ministry of Health na local governments okutebekanisa omukoro oguturukweta impumo marathon ate impumo marathon comes in every year buri mwaka ntwantu twiruka twatandikira kacheka omwaka kwire so buri mwaka ntwantu twiruka as part of as a lead up to World AIDS Day commemoration. So the national celebrations this year are going to be in Bushenyi. So our second edition of the marathon neza kubera Bushenyi. Umwanya nugugume ogwara kweta kizinda. Haza next week haza ate chuma nsangwe byashuma twakigambe Roma 13 tugamba next week Sunday Roma 13 za kuba turi kizinda twena kwirukanga okwejumbira omukoro ogukureba ngo twabasa to raise awareness aha nshonga ikwatirine nakakoko akakureta HIV and AIDS akasiri. Okay Mr. Kateba nize nsonga zabina tsoborora kora raising awareness rundu baleta iyo nanye twamanya kabi
akaliyo mu nsonga egi kwatwa akarwaire ukaraba kakwasire usemereye ko witwaza uta n'abantu bagenzi bawe nugumaho kakuba akarwaire kaba kakwasire ningumya ntiyegi ni awareness ebaliyo barwana kurora bamanyisa ibumye Uganda ona namberura bukuba bayingi mu nabantu bakarana ensonga ezi batarukumanya undi akabwira kwata takumanya bundi utafayo kugale kaikebeze abamu kabakwata amasiko gabahwa so ibintu kibinyo kukatiba kumanyisa bakona gamba awareness mukuru gatebe edition yakayingaha na muno nko kumwizera n'umutekaniza eji oguro no murundo gwa kabiri turukwiruka umurundo gwo kubanza tukirukangira ha chayi cyakaceka umurimbara konka usually twanza kwiruka tubanza we always do prevent activities ati tukaba twinaho activities zo kushebera abantu different cases one is related. Okay. Because we hold medical camps between by doctors, nurses, lab technicians. I think tukaba turi aha mu kijungu barra tukaba turukakeka hatana ngo turi still kizinda still tumaking sure ngo tukoma aha kugira ngo tushoborera abantu eshongeze kwatiye na HIV by way of running but we go an extra mile working with other partners, other organizations, na district local government, especially the office of the DHO, to making sure ngu tuachebera abantu. So hati edition eje tukuzam neza kuri kizinda, so still will have the similar same activities in the same area and kizinda shango muri shaka Bushenyi. So it's one of those places that are vulnerable. Aho rukushanga harimo activities nyingi zo kubasa kureta abantu bayeshanga umunshobe ninga shisore mico ero kubasa kureta batunga oburwire bwa HIV. Okay, utubwira mukuru John akana songe giye society it kwantu ikaram. I said this is the second edition. How has society perceived your idea? It is I think an idea that people have embraced. I can assure you that this is unprecedented. It's been having a couple of marathons. On the same event. 1,000 runners offer abakurenga actually. So, Ninjangu, actually that's one of the things that motivated us to keep on keeping on. Because tukijambara for the first time batakutumanya. Twa organizing abantu umurimbara abantu beija corporates abantu baburijo, you know, different societies mu mashomero by embracing a message. Twatunga abantu abarukwiruka bar over 1,000. Then ababire batureba where the message reached through our interventions was even more than 5,000. So that is an indication that it is an idea that people love. Kutujire Bushenyi batu embarrass batu embracing gaje munono. Atko kuzanka ha district the leadership. I would love actually to thank the district leadership of Bushenyi. Yeah, Bushenyi. Buryo mahoro office yone yorukuza. People have taken this event as their own event. Community. So I expect kugira ngo we can even raise more than 2,000 runners in Bushenyi. So that is an impression abantu nobakunda kwejumbira mu gihe gishonga because no manya enshonge kwatine n'ibintu biri mu HIV it touches everyone. Because umuntu urwatine HIV nabaye no muntu umfamire ojine karukubatara mu famire ojine naine munywanu we kakubatine munywanu we naine niba. So it's a chain. It's a chain. Watch it again. Yeah. So when you talk about HIV, at least somehow I lost a person due to HIV. Oh, due to HIV and AIDS. Oh, you know muntu urukulivinga nako kokasirimu. So it is an idea, and of course you know
the highest prevalence at the moment is mainly among young people. Yeah, the youth. The youth. Yes. So hata ekyo nikimanyisa ngu buri omuntu omuzire, the youth themselves must embrace this, because that's where there is a problem. So this message is to waken up people, tukabagira ngu look, HIV is still there, kandi kimu, you need to protect yourselves. So that's why I think it is an idea that people have embraced, and we are going to be running every year. As long as there is one AIDS day and there is still AIDS and HIV in Uganda, for us we shall also be there to make sure that we fight it up to the end. But our target, according to UN, our target is to end HIV and AIDS by 2030. Yeah. Okay, after Twiza, Tuiruka, contribute something, maybe services. How far do you go beyond the activities that you conduct in that area? That's a very good question. It's one of the things actually that Bushenyi themselves are very much concerned about. The district has already asked us and said, do we have any way after the marathon? We don't want to go to a place, run and go away. That's why we have activities before, but also want to have the invent activities. So to na district, especially the office of the DHO, but we needed the support from corporates, from government, from the donors, so that we continue with the messages. So one of the interventions that we are looking at is we want to promote HIV self-testing kits. Because there are issues of stigma and discrimination. HIV in case yashanga gene. So hati promoting the HIV self-testing kits kureba ngu omukana ndakwechebeza azumuchenjeche uwe nkaye manye then yamara kwemanya bena manya go. So this message eje tukubana turabya mutu wantu ntuyiruka, we also guide people, because when we test they have HIV, we give them a referral, and they are going to such and such service providers for that matter. So the message is very clear, and also our stay, in the community is part of our sustainability plan. Okay. Yes. Dakika ziri 10 zaraba saa yetu ya kabiri, program Simuka TV West Nehinda. Nchino Mnyoro John Kateba, Executive Director, kandi wensonge gyoni yemu yali onatsoborora kurorangwa karwira kakagingo mnyorero sirimu twasobora kubantu tukarwanisa kandi nkoko Executive Director yagamba ngu kandi omurundu gunu katamire kali muno mbana bato emyaka 13 15 kaliyo akande akakwatire kimwakati nabake tusomere kwa ntamu amani kurora karwira kantu akarwanisa leka tumulekake twaragwa mukahumuro tugena mayiso na program gumaho otargo. Eji ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills, emwe muri za company izikucira y'ubuhango n'ubuhango omukora amabati omuri East Africa. Aha nitwara Alusin Coils na za coils ezitire rangi hamwe n'amabati agakozirwe kuhangara. Buri bati ritire rangi nirije na warranty y'emyaka 5 kandi kushanga turibura hamwe omwihanga amabati ga Kiboko tigakakuzahare. Turukura amabati konka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda. Gura Uganda, yombeka Uganda. Watekateka amabati, tekateka Kiboko.
Okay, program simuka TV West Nehinda kandi initiative for better health n'ubutwine kandi executive director nawe umukuru w'ikiruto wenyine umunyoro Kateba John ni wenyine mukeko kano John uturugena mayiso abensonge yakayire ntukimanya hati muri kizinda ishakaye but ndivere sho ngo abantu abarija mukuru gukuyiruka kirekyo tubarukuba bali ba ishaka rundi ebicuke biri around aho hari abantu bakujya kuruga kunumbarara hari abantu kuruga Masaka Kampala kakujya kwetaba on the same event. So how do you organize these people kumanya ngo ubundi mukaguma muri coordinated before the event kugango mukuru mbere gurahikera buryo mwabe namanya what is going on? Yoro no niza futandukana no kwebaza vision group. Okay. First of all for giving us the platform to organize. That's good. They are already made a sponsor for this event. Okay. So ntukosa media nkukundi yahegesha I'm already doing mobilization. Okay. I'm organizing people. Then we have people. We use the leadership. Ahita kuba turi nko mu district. Hati twine nka district Bushenyi district local government because those are our partners. Then twine agents. I would love to call them agents, but our community mobilizers. Abari mu community abakutura mu because this issue concerns them. So speaking they recommend the district leadership will recommend and say ko kuzakizinda hariyo nanga ko rukuza ishako mutawuni hariyo nanga ko rukuza Bushenyi hariyo nanga hatu tukika ugwa Bushenyi atuhereza abandi tukiko wishaka athabandi tukiko wakizinda athabandi. So that is the strategy that we use to penetrate the community. But of course, as I said, there are also structures. The government structures. Nka health centers. So we work with the office of the DHO at connecting health centers, series, tools, up to the last level. So at AB, nobody are people that we work with. So that's how we connect. But beyond that, as I said, we work with the media, the mainstream media, like we are here. Then we also work with the social media, the influencers, and then we have like a WhatsApp group that is on consistently. Mpumo marathon. So it also helps us to mobilize people. Okay. Yes. Mpumo. I want to understand. Hati nkanye nimbazo rutoro. Hato kubazo rutoro wani hati mpumo. Nkiba nkisokungumira mukake kwetegereza mpumo. Ate mpumo. It's not only difficult for you as a mtoro. Okay. It is even difficult for some people, especially the young generation. Ombanyankore. The Gen Zs. Hate mpumo. Onarebera ko makugamba cyo muri Nyankore ni charity akakinyegesa konka cyanye. Okay. Hati haroho me I know it in English. You are going to allow me say that. It is fine. Hate mpumo. It is the sound that follows the moving object. That sound. No reba bus. No ma buses abezurizwa bete mpumo. Izo za coach big buses zikatandukana bus eba bintu bete mpungu. Impungu. Hate bakigira batungwe mpungu yarabo. Aze kera bo speed. Hate je speed yo kubanera byaho. Kazigira kangeze ka tawusi ninga group. Yarabo that speed. Bishabagira kayarabo ne mpumu. Ninga shocho buryaho ko umuntu yija bako babesimbire. Umuntu yija rumusi. Tinkwenda gamba amazina g'abantu because I'm not promoting them or doing what. Konkati katugire mu nijanye simbiro muri mbara. Nyonka kateko. Okay. Ninga ati nchije. Ngubito kayija namane kayija nempumu. So why do we call it mpumu? Ntugire tempumu ahabo kugira ngo we have a target to meet by 2030 kureba ngo tube twahereza ikintu cy'abarweta sirimu. No one is getting HIV as an infection and no one is dying because of AIDS. So twinofuteka mwamani mingi na speed nkeje ina ningambira ya bus that sound. So it is the energy that we put in, the effort that we put in, see that we control new infections, to make sure that there are actually no new infections and no one is dying because of AIDS. So niyeje mpumo, that is the origin of the name. Mwentu wachikunda wazo wanyu uzagambe mpumo. Muno ngaraje tegereza kandi nagumya ntene ruriyo no turora
na muno rubaira atamanyira amakuru aganya kuri enyuma y'ibare eryo wayetegereza omuramu mukuru ndi omuntu mukuru ngo kurwanisa akagingo myorero sirimu akandi okurora bai 2030 hataro omuhiyaka rukuba nakwata karwire kandi hataro omundu rukuba naitwa akarwira kakagingo myorero sirimu niche kigendererwa ekinya kuri nyuma ya executive director kandi obariyo ni batekaniza omwaka gunu ha edition yabe ya kabiri okurora ngo akarwire kano twasobora kuba netukarwanisa. How does one qualify? Okay, the qualification rundi twena tuija yomwe, because you see this is a message HIV touches everyone, so it won't to end up yomwe jumchai, a be part of us to raise awareness. Then okwisha kutahamu tuineho, because we run it want to end up to be in identity to help the police manage the traffic, manage the traffic itself. Okay, so nutujwara akatishati kahandikire mpumo karoho ba supporters bitu na kigenderwa kitu cha HIV. So ati qualification no kurango watunga akatishata ko ningashe turukweta kiti ahametware ibi. Okay. Then okija okazo muchayo kiruka. Nichecho kando kwiruka na nagambire ntuza kwiruka 210 Sunday ya next week. Sunday rukwisha. Omuchayi kizinda. Okay. Umukoro gwitu ukora twatanise na Uganda AIDS Commission, Ministry of Health, Bushenyi District Local Government, and then we are supported by Vision Group. We are supported by Lato Milk, then Uganda Communications Commission, National Water and Sewerage Corporation. We have National Housing na nabandi bona tukutekateka kuja abantu bakwisha batwegiteho. Umuruturo bagero rufumo ngo musaija agenda. Ngo bitu musaija ugendo koraki onywana so hata na iwe ED wanzo okeroli musaija murungi muno musonga zo kunywana abo kuba bapate naza babaza norora ngo bantu basigikire kine nabandi bari yone beyisha kandi beine ko norora ngo bakora buri kimu habwe kigendererwa rundi cause kirungi muno genda kandi kugenda unywana nkomusaija uti muno ikigambo cyawe cyo kumarira tumarira ndukumarira. I'm sending out the message to everyone. Twine kids no basok tunga hasimu ya 0701 0 56 itano mukaga 90 mwenda 0 20 2 0 ningashi otushanja hari 0773 0 256 2 itano mukaga 294 2 mwenda ina wanenda kutunga bikurenga haho no kwiyahe contacts and everything no waso visiting a website yi at www.ibhuganda.org. Okay. Yeah. No, Mr. Kateva. John ED Initiative Health for Better Health. Initiative for Better Health. Empuma marathon lekitwena tugende chizinda sobolo kwantiruka ko itwena twatwa ngo idi yagamba ubwo kubo tali niwe munywano wawe ubwo ko atali munywano wawe mwana wawe ubwo kuba atali mwana wawe muzeire wawe hiso rundi nyoko nikimanisi twena ensa ko netkwataho kandi ukitabe wawe kirimuri kandi nyinja wawe kisobora kwa nikikwekaho nikimanisi twanturwanisa akagingo myorero sirimu na muno mbana abato abana baito abato abana batakakiza myaka 20 twine kikora no mukono gumu kandi twatanize hamu okura by 2030 twasobora kontoransa HIV AIDS wakuruka umuhangariti ya Uganda hamwe n'ensiyona mugura TV West ikiriza tumuloka ke kandi turagumuka humuro tugumize mu program gumaho. Thank you so much. Orwo kubanza tunga HIV twatanga kujikuratira twatanga kujimanya twatanga kujimanya ano kugicongoza yes rukumo rwenda kinana omwe kwiseri izoba abantu miliyoni 88 bakwasirwa kakokasirimo munsi yona so echo ndi masango ninga abantu ba Uganda no baje bazamuka kabiri okay yes tujya tugira ngo
hari miliyoni 98 ezo at least miliyoni 82 bafire bakwitwa kako kasirimu ninga complications zayo. So ito tuneho wasa kwitwa kako kasirimu ningo itwa complications zayo wafahamu kugira ngo jirota uinaka kako kasirimu. Okay? So even if warwara kako kasirimu ukaba depressed ukaja depression hanika ntujangu wafahamu complication yachi ya HIV. So miliyoni 82 omunsi yona zifire zikwitwa akako kasirimu. Miliyoni 80 z'abantu today bariho kandi bineki akakoko kasirimu matwire omunsi yona. Okay? omubwire bw'akaruru TV West neja kuberera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco burebe witu aine kumanya nituza kucyumisiya yekumira mu kumanya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda. Nebimanywe mbeba tabajuka mbera tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba era ni watemba basa inakutia onesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wajangwe gisiteta n'ekikazi ninga n'ekishisha no mukazi bambi ariho mukazi ari kunuka icyayi barakuriya takuzagaraka noma wimbase kwata okora kasho mukeka gw'abajenyana ukoraho nanya ninkuze cyakuyamura mweze shaniki iwe entebe nashitamaho ko naro hano leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mukeka ugaruko stamena ntebe irone box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayishatu z'ekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishicwe kazihangwe Orwa kabiri tuzakuba twine omwami Elson Tumusime kuruga omurakazo naisha kuba natwegesa aha kuhinga ebyo kurya byente kuwa kuboryokwe orukwenda kwega aha kuhinga ebyo kurya byente nebyo kurya ki ebyo shimekano hinga famu yawe enteza weza mate oshimekano sehereza byo kurya ki investment further production is business nakubagamba wazo further business further production business you will never leave it and you always have a smiling face obutungi uburyo mukatro korido n'oburisa bwente n'amate oburisa bwente zenyama amate embuzi n'intama yegense rukose okuhinga ebindi nikuba kuzibu konko burisa bwente you can't go wrong making sure ngo duwaferwa program eji orwa kabiri Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundo y'urukwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera. otaferwa muzano wa kuchiroru kurugomba Kigezi Universal Actors nokora cha nokora sente burka einebizibu konkashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma umutabano wawe ngo asishe future yabangi iyo ko marota sisiro wanje iyo marota yakureshana
tokareba karatumira bakazi babiri nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu uri kuri mutebe abandi bina bakazi 8 baryaho batebeye kine nyonyine tubiri kushorya borotera ndu owakuchororu nugwo muzano ogwotashime kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabazyo ini nikakutumira ngo cyacora mwana yongwe niko kwakira muzana bakaba kumera ngo mutwege tenkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyene Mama mwe twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona beninde banduka nitekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina benyine ukana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja urukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko. Abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart. Bakaba jwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho bursande shahina ze ciro aha TV West Honga Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. It's Mbappe coming on and scoring. From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeira isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebisdent na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa Ebisdent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona Ebisdent na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorora ihangariona Ebisdent na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Tibiwe Snehinda wabari yunga umuruto agaruka 32 nizo zarabasaye to ya kabiri
mwebare abakuranganitwe okubasa kongera kusitya obuhereza bw'abantu benja baryoko abakuronda obuhereza aho buri konko bandi batakubasa kubutunga kandi okubasa kukoresa TV West okabasa kurangira miliyoni z'abantu bakamanya ibintu byawe aho biri okora kubiguza no kubasa kubyaccessinga abantu magaraga bine sente zabo konko around chintara cyahambura so mwana mukorecho nambana mukora echamani kandi amazima garungu agamagara guturukutura cyane cyenda ngo muntu ogume no yeteka sente wabo jine yesye choine kuba no yesya agamagara guturukutura na magufu munonga enjoyment rya tuba twagira mu iguru kuryabo kweshongora obutaremura anga wochi ryaha ncenda ebimwe ogume no byesya rahanga yabakwire aha kasenta uko maragaraga okugataho akagataho n'ekigendererwa rahanga takora nshobi yatamwe bintu yatamwe bijuma yatamu enyamishwa yatamu abantu yatamu sente wenda bwenzi nozaho kereba konka ntwe actually amagara garahanga kagata ngo tubase kugenjoyinga then twarugeraha tumuramye obutaremura takwenda rwe kwaso so abantu binde kumanya bintu aho biri nambweno niwe ninkweta ryo kwa heru basa kutugambire byawe aho biri leta kasente kace karinganire tubase kurangira ensi yona bije bakire bine kwamba ko so magaraga nakasente niyo bakakwe niwoze kuronda ibine byine kwa noronda amagara tubase gata aha mustai na muno mbero bine bukuru abantu basemere kwamba manya what to find where bohereza kyo boine kiki utuletire kishaka mbero bene bituriyo tuorekereze kwa season yo kwenjoyinga abantu baine stress babaire bari mu masomero babaire bari mu bezamu babaire bari ngaha abana bari mu masomero so akaire kanu akebiro bukuru some abantu amam batunga nebiro birayihereho uriyo sanga bamuheriza umwezi gora go kumura nabantu be abandi batemba nenyonyi barwansiri yamayanja basobora kwijja kuba nabantu babo nabo ko bohereza nko bunyi muno bukwambetaga kandi urusanga ubwine baitu abantu batakumanya ninkaha ho kuyohereza nbobo muntu kire rangana ito TV West Radio West kandi tsobole kwantu kiaho obuherezo bwe 10 z'abanya Uganda nishamerwa baburuza bari kuburira njiri iyo kugira ngo wabo inaka sente kawe ryaho wabo yono twara fizi ninga tuition njiji nko kuba kujete ndimi nazo zikatani washangera miliyoni 5 ya hemtwara 5 utaho iya tano nawe bazitegerize kandi kawabahereza ziriya you know right amagaraga go buhuku n'abazine nabo nuko muntu narugaho azirekaho kandi zimarira zirirwa amahungu ryaho nankayiwe umurujungu wajangu you eat your money if the money you have is not solving the problems you eat that money please hatshi nanyine mtwarebiri school fees mbamaza miliyoni emwe necweka hateje mtwarebiri mazima niyo yaboneza kushashura fees hata nagura kilo yanyama nyuma yaho I'm telling you. Oh gosh. Rero abakazi banywano banje. Abakwenda ko naremera hamshija. Manyakiri abana manyabiha. Omshija kora sente from January to December. Webare. Atakuyo nangwa shirinje. Bibi nangwa byo kunyunya Pepsi ninga sweet. Abwejobwe agamagara no turagaje. Ko washira mukazi cyabe cyo kubona mpaka. Kuwazira abana gwabo musharaba mureka bashije nabo bagende banyoho icupa kimwe cha soda yes akwasendera bakwazi kozire ekikuru no kumugambira akanywa responsible azin atakanywa icupa mushanju kandi obwo mukobondo batabona nangu no turabona so akakurete kubona akataho kugurwa akanda tozo muzakurete nyona ana nasonene kurete nasoda na zikirete ulna tero kimu kugurwa gusa no mwakwata uri nakabie nako munyweho nyoka nkibata akwane kitabu kikwera nkigamba nywaho akakutambejo baitu tayunguraniza
ukasoba ukazuka kubi mu muhanda rundi ukazuka kubi maiso gabana baitu nywaho akarenganira mukasheshe batwita but all in all turiya kujango cyo ubwo ukora n'ugoryaho mureka abashabari yakasente ka you know niwo mchara we niwo gumanoyi ya kugira ngo toriya yaba na leta niwo nosigazo kacyoreberera abana na nebindi then nyencha kareba nonji kandi sente ye chikaze je itareba necekora nayo ntwenda ngutugerebe egere ki yakora then you also enjoy ko otherwise ibintu mbasa butasitambura je babare ochirinitwe abo program je ya sisimukan tutambura niyo mpaka shaishatu kandi dakika zabashatu na 8 izarenga omushaha yitu ya kabiri twaturiyo turebe umushija ya leta nyonyo wabo twantereye cyaro cyona cyone okucanche kunganya okuja chikarebe nyonyoji ya rugahiyija no hano ho wa direta haza kuyanahereza history ye twarebe kugira ngo akashoma ryo munaku akakura barya banaku you know batinda chikubasa kubiho umukitinisa kwa to mukindi ngwene ngarekenye bangira nti oboya nangumurana ubwaru kubi agumara kubi oborwana ngumurana be kubi mbona muherwa izoba twari umusigaze cyakora ha cyaro cyabo na nabandi nabo tubaganyirwamo obo mpurire niwe yabira hakiri nosyo bwiro bundi bicendera bihwaho hato shango go wisha bwanyuma nubarimo nayamba ure nontunga meaning babare nyo agasoma mbamurora muwavu tayina kindi uranga ya murugerayo hatsazo ne kyaro kiyona nwake akitayiramo aba musupportingire numwebare ore nontunga aba musupportingire numwebare musupportinge umuntu woyine cyoyine supporting umuntu wabanoce basa kugira cyo wakoraho abo kwa nyencha kare niyerije kagaruka ikaba niwe yahwera mwenu niwe wanoreba no mwana kuruhihi tine school fees tebine cyo kurya betizo barimo bazo mu rutoke rwawe ningo batemero je tumwishe mwakira katoke bakacire nabo baryizobe ryo base kubarengeraho deka koreso umuntu ukamukoresa nko muhukungwa abo kuba wabo tebine okubemerire umuntu okashanga no muherezo muzi nagwengane yiwe akasheshera hazoronza kumushashire 13 nazo tuwaza umuheraho nazo naza kubanza banje ayende kutera umuntu wahansi ebyo muri gukora nababugwire ahabo kuba tori kumanye nchakare cyeru kuza kureta ahabwe nchitakusupportingana community then nyenchakare ikabasa kuba nonje obwira tukatwine ngamba ya community first then yourself second konka hati mama nondano noria akakayine kenyine nako kamwake nobwayina ahariya kajonka hati nakono ndaza idemwe at least bagitemo rebenjira ne mutera that is when you get happy think umanya ahitiron tugaruza twabatafire yo mbene hati kogire ngo gutara kuzire nanye tinda kuzire hati tukabe ntwera hwera na tuta nkabe ninzaha ngamba yenda kutera umuntu hansi rake yazaha gamba hurre omuntu gwaranguka and when actually kuyakura no kuyashoma no kuyashoma kuyatunga umuntu no gwakagutunga hata hibashangana bariyo bahwerana nimba ninda abana barukushangana umatawuni barukushangana umahanga ikamushanga nimwe banya Uganda bashata bari mwera mu rwa Uganda hato shanga nimwe mwine kwerwana rihari ushanga mwarga ahacaro rwibare hatu mwahika Kampala za kushanga ego nagamboro rimirwa no yenda gamboro rimirwa hatu washanga mwayo mu rwa cyaro kimwe mu ryabemparana mubingine nankata kutahira nanka kumwaza kufika Kampala mwashanga nguderize common cause eyine kubane baterana ahabo kubana mu rugo mu cyaro kimwe n'umugambo rumwe nabwo cyo mwine kwihiha no mu muhanda now how will you start abana baza kutandukana bata okugira ngo base kuba barahakiri uko yibashangana so kuntuga batandikire kare kukunyecha kare kabire nonje nuko kiri akandi mu runyoro rutoro bagira urufumu ngabera zona turukumanya neha ero litash so nabo ikikuru mu okay yo tash so kubera kizibu so kusange ya naiba ni yeriyo ne tasa ubwiro bukumarira so ati okubogabire zona eri sobora kwijuka nabo ikensonga yoko yamba tukitwale nke kikuru yambo tarukumanya rundi utarukonehera munyenkyo inekyo hayo nenyo abaina akamwino hakiyaro ngwiwe ni urukurarize kyaro abakazi be kyaro basatu bana bakaijo wao kuombera nyenjakara lekwefora kadati muni urwa mani muno ngo kuba niyo koraki okwisa abantu abo uburkuba ina kokurya kabahereze uburkuba kasente kabo kake 13 14
ezibarukorrekera okemu zibahereze balemukorera 13 weze 14 kongeruka barabya kubi mukwibahereza kakubera umusalaba bakatanga kutera enduru akasenta akabahereze kaine kubayamba hari ukasokuba kake baitubo habwekero kyabeki kisobora kurenga abankomizori inezo rukuba musaswira kandi atari kumukozesa okongera ukamurabya kubi ino wabena afitebeze mbozi akagenda agire gukora yakora ukwezi kubona bakamureka maza kumushashura muherwa kwezi yakora konko process kuyabira abana taha haba haraka kwijonka ho na warya fene batema yaragara yashangana bari yabamuhereza araka fene na wakakira karya ati yamukataha ngene kuyashiza wirebwa ha muheru ayizire okushashuza bakugenderera Christmas umukazi yambuza yamjira ati ebikije byo tura norya fenezo tura norya uteka nguzo zikahingwa uteka nguzo tizikuruga musente so iwe no banja utura norya nonywa noyinamuka notaha ugira ngo eze sente zikore byo zirugankaye Oshike wa planning wabare nyungu ariyo namushaba sente ngo bwari yakafene kariya oba abahendo twije nabo bakamuhereza akakwijo kamwe sente zikazi ryo nziwayo akaba ariyo mbaze sharrayo samuherwa izoba kariyo mwana w'umusigazi bagenderera Christmas namangu yakugura haka kito yagura haka sati na wazo mu Christmas nkabandi umwana yatahanara uhurire ko ngaho yatahire narra nyense ije yabona umusamariya murunji wamukwatireho akashuma akaheza hati nuwomwe aha bariyo mbashomesa bamwe ahabana ababatabano bogo wakozire byo biyamukozire uri nontunga narango kwa kutera chuboko amani kana aje kutera esobora kutayiziraho bwiro bwe esobora kutayiziraho but with time ogurwal nayombera muzizi mbituke byawo noja kumusera kubule kandi nulisango bundo nogendo we kwetago byambe burkwano no yetaga nyo munsi muno harimo abantu nkabaganyira bayitinde bebo haro musenjo mtimu manyere nibara abaru kumanyente mu kitora nkamuganyira hakwanga ntakumanya kandi yakindi nyona yihimbira mukana yitwaro kusaba kalimu atanyete yego intebe mu kitora abakumanya ukitoro road msijogwa kamsenya munyankore myaka yerera bero mazima namuhikira n'umutora mwebirwe tata afire ndwana avuze insere cyo gukora ati kalimu nkaine mazima uza kuronda abo buseri goya uryaho tandika yego Njapa mukitora ho kitoro road entebe yego njapa kasare kahemba mtuye na sejerwe bajomorora to kumurora ajirenka usija kabura angwa itano ngumanya basasora mike yamukaga hata nagakwe kunko konchwekera kwe nanyeje angaruke nyongere nchape ndidinze kimu cyamukaga ibintu biremo sijya kanyaga tinja mwijuka kumuroro bone so kumwijuka but one day nkijuka cyane kamusanga chachi yego bambe tula chachi sande tukasanga tukali mu ntebege nkaro ya grate bizabuze role nyuma mwiso kaba yimuka akamanya nkaro yimuka akaburwo businze singe bukambura ojura impact okwe gumane kusheruza ogum wakabiri nuru twenda radio kandi somere nyine kujironda kwenda undi akankozesa mu radio kumali myezi kungana nka 8 mpuliri ekiamane muno akanyeta yampurupura gasaininga ati sebon sainingi kandi ati kiki sente zirinka amount sebon teozinga ngutahe kiege ekebiri emyezi 8 tutuyana ugambire 20,000 for 8 months tero muzindaro kandi hati ntuendensi tumanyi okay ndensi tumanye just arena twajihira mushinja wenyonyi ni ali yo sazimu ogwali alifoto ashina transport yonka baba na transport ene kuleteka kugarra yo kuganyera batindu kwebo alifoto konka emwembe baho magara gitu kujango twege kandi bongere kututyaza so mwaba mwento atwene kubasasira abo ko bemwembe babikora abo ujangura hanga baragira ngo babikore kujango yengere kwega kwetegerezana no kumahoro kuza kubitangwa yo kukiraho so batuteka bukirikare tugenda twamanyiriye so kujango buryo makozire kintu ngo nawe nariyo mwinazi wawe
umumwoyo namutemba ajya tukorecho uko arahangaye no kwa kwari nakutebekana sa hati nyo namaze no kuganyira umusejugu hakuba ogwamanyira umuntu na hano mbaraka koraho aregeza hano beto hariyo futi uko namanya usecha muzimu nkagambira bagenzi bange ko kwitwena yatukozire ntibojo nomumanya ndiye no struggle iturumu neje urulengo rundi kututwara orurundi indeed ndi umusejugu asoku ubundi yaturabize ngo yaturabize baitu mu myezi 8 igihe twamaze ntiro muzinda tukamanywa diabato tukarizira wawo ucetegereye ntato muri we kuno msejo tumuleke hatorya Yesu yane kureba kubona abona twe kufa konka turebere batahi bitu nabo baturebere tuyiha no muhanda tina takwetenga mutahiwe twahenderera aha twazomuka humanza kwa twatira bisinsino program ya simuka botakargaho